Re le kgopetse maikutlo mabapi le potšišo ya rena ya letšatši moo re rego a e ka ba maikutlo a gago ke afe morago ga gore Competition Commission e tišeletše gore e ya go tšea magato a thatana kgatlhanong le dikgwebo tšeo di oketšago ditheko tša dijo ka moo go sego molaong. Letlakaleng la Facebook Pholi Molefe ke kwa ke thabile gobane nnete fela ke gore mola tlhokego ya mešomo e le godimo e be motho goba batho ba dikgwebo ba oketša morwalo godimo ga morwalo dikgwebo tše di oketšago ditheko ka moo go sego molaong a ba fiwe kotlo. Ramasela Koma ke bona e le kgopolo ye botse o Competition Commission ba e kgopetšego gobane re a gobala re le bareki re tloga re goga ka kgara kudu ge e le letlakaleng la Twitter Shoki Mmagapa o re maikutlo a ka ke a lethabo gobane malapa ga a lekane ebile ga ba re naganele ba di oketša ntle le go tsebiša bareki. Mpho Mokwena o re ke dumelelana le Competition Commission ke kgato e botse yeo rena re a imelwa re le bareki bontši bja rena ga re šome re goga boima. Taba tse monate o tswa ho Competition Commission hobane boholo ba batho ka rana ha ba sebetse ebile ke kgahlano le molao hore bo rakgwebo ba eketse ditheko ntse ba bona moruo wa naha ha o dumele. Sena se ka rola morwalo mahetleng a ba bangata ba le reng ha ba sebetse ha Competition Commission e ka tsweletsa mohato ona wa wona. Nna ke raba ba tšele dikgato tše thatanyana ne ka gore ebile ba rekiša dijo tse di expirileng ka mo lekgwebo ba bona e tlabe se mo molaong mo e tlabe ba thušitša kere ba turiša dijo ebile tše di expirileng ebile lekgwebo tša bona di se mo molaong a ba tiišetše letsogo ga le tiene ga ba tiišetše letsogo gore batho ba batle ba itshole le ka bošoro ne ba dirang ba latlhe tota go bua nnete le nna ke dumana le bone 100% gore ba ba tsele dikgato tse di gagametseng le makwalo a bone a kgwebo le ga ba ka tsaya or ba bana fine e nngwe e utlwalang e ka kgonang go kgotsofatsa baagi ba naga ya rona.